breaking news tangle lake pini west Karbi Anglong district dongkam kamrong sopia long CAB pothak casing long polapen 24 plus organization atum ben pherangka mai nipon bangso pherangka mai long ke phai ahut kining je pon ke Bangpharo troksi Bangladeshi west Karbi Anglong along na kibiji program tang arni Dr Himanta Biswasarma kaning je labang solama pothak kese inglong polapente 24 plus organization atum chedontum thekthi pusi pini pherangka mai long ni japon lancho takalilang citizenship amendment bill check pen CAB last me chedondun un e lapente momo sitame chedondun thekthi pusi pherangka mai long kese inglong pho maipu probin timung lapente 24 plus organization a convener cleared up terang hinten pini pherangka mai long ni japon तुम ये निंगसाम ला डॉक्टर हिमंतु विश्वास कनिए असम फाइनेंस मिनिस्टर अलंगली स्टेटमेंट की पीबांग असप ओ निंग फॉर्म दे कि फोरम दे लाम कलालो 700 बांग्लादेशी वेस्ट कार्बी लोंग अलोंग हिरी पोलाम नी दे लसी दासुलाम मंग निदुम निंग अपुन फोफे अलाम मंग के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अलोंग स्टामे निदुम ला शिक्षिदुल एरिया पन के इफेक्टिव बांग ऑलरेडी इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह सर निंगेलो सिटामे लासुल ni dera pisa me alang li bangke la so again son siklem thro la sinili tum pudami ni tum ke citizenship amendment bill la proyekte la penako asama minister kaningelam tamen tum accept une la pen ladak itum local self government ke sia sor jodi accept that bote alang tum amena along le phelang alang tum si prekning karbing long along le etja ta pelong le la kanili tum songen pens ke diman lo la pena ko la so lama bangke alang tum tame important bi vekning kusi nili tum la bang so press meet long tame nie nang koklo la pen nie der la si kachuningri autonomous council la CM men ke chenglo daga chairman plan ituma bangke to dun dak MP MLA minister HD minister alang tum si la long le bangke ahem long le si pekning na ta karbila ngongara da long le pekong le la bang krok 700 abang ngati si pandak bi bolam po bangis nasi la bangso tong sekot pen la bangso mai ke parang abang ke lalo nasi nili tum pen klardak waisa palam ke nili tum lan si nang khanu la pen ko citizenship amendment bill lam mangani tum ke totally si oppose la pen oppose tibi ni tum ke in future sa la bang nili tum proyek lam mangala pulo pinige 62 pan exempted do pulo sita asam lo idinang do pulo te alang tum dakar bingom nang deku agan di doima labang lo asi lasuka phiri me melong ke nitum same Karbi student organization same labang sulong ke nitum chedom nakhe lasi pini neso ke bonong kami nitum totally ninga klong support dum nalo